ngapain sobai pi ki parlo ki bisna ben pe yak ke video ha ke channel sa sin le tyrwa biang kane klub ya Messi haduh arsba 220milion euro ha ka shisnem hato Messi kloi nam ban pyniasoh bat kane klub kat kum ka report ka biolumin kasi kawai na klub na Saudi Arabia ka Al Hilal sa sin pat kala le ban tyrwa biang ya Messi haduh arsba 220milion euro ha ka shisnem bat la da Messi kloi ban pyniasoh sha kane klub na Saudi Arabia ka Al Hilal klempep unlong uwe player ubah jing sutam haka pertai haka ba ula ban pelim ya kusnoldo hadin ba ula lej pyniasoh syak klub na Saudi Arabia ka Al Nazar kumban chupen kan mau ne ka klub Al Hilal kabadai na Saudi Arabia kalap haikmat Lionel Messi hadin ka FIFA World Cup kabala long ha Qatar kumta kasin kabaning kong kala lej ban terwai ka offer Lionel Messi haka dor arsba 220milion euro haka shisnem hendrai Lionel Messi haka ne ka offer ka kong na klub Al Hilal kala kentai kum takat kum ka report ka belum nin kasni sa sin pat ka klub na Saudi Arabia ka Al Hilal kala laj ban terwa Lionel Messi ha ka dor arspa 2 milion euro ha ka shisnem kum tana kaleng Lionel Messi hadu mentah kampan don kano karai na kam ta ban laj pyniasoh syakane ka klub na Saudi Arabia ka Al Hilal te parlok tangkini ka kubor ngangai pila sutu ngin sai kan du ha ka wai pat ka video Kublai Shibun.